Se ku horile e-Alexandra, leswi tanihi leswi madzolonga ya nga enhla, naswona mabindzu ya sungule ku tirha nakambe. Maphorisa va tshama va vambe ngoma eka ku lwisana exikarhi ka vahlapfa na maAfrika-Dzonga vhiki leri. Vanhu vo hlaya va vavisekile. Mahlangano wa African Diaspora Forum leyi nga tumbuluxiwa endzhaku ka ku hlaseriwa ka vahlapfa etikweni 2008 va kombele mfumo ku tirhana na mintlhontlho leyi nga langutana na vaaki tanihileswi va chavelaka ku pfuka ka madzolonga. It is a big concern because these two movements who are saying foreigners should leave South Africa, if they are doing it in the proper way, I think people will understand. But going out there, destroying people's business, causing hatred between South African and non-South African, that is not the right way to tell people to leave. And we'll be expecting, as migrants living in South Africa, we'll be expecting the head in the authority to say, this is the program, this is the agenda that we have. And they need to come out as government to speak on these two movements that is causing hatred. Ba African Center for Migration and Society eUniversity ya Wits lava nga endla ndzavisiso eka mihlaselo ehenhla ka vahlapfa vun'we na ku tirhana ku rhurha ka vanhu ematikweni man'wana va ya eka man'wana va vula leswaku leswi va vulerisaka hi swona a mavonelo yo hambana eka mhaka leyi, kambe eku van'wana va humesela erivaleni mavonelo lama hi ndlela ya madzolonga. The problem is people are violating other people's rights without accountability. So it's not just about freedom of speech. People are attacking others, people are destroying other people's businesses, and there's nothing happening to them. So the concern is that the lawlessness and the culture of impunity that has seems to be entrenched when it comes to attacks on foreign nationals' lives and livelihoods. So, and that's why we see these movements proliferating, becoming more and more every day. Kuna swikombelo leswi nga ngangamukeni swa leswaku mfumo u fanele u nghenelela u nga si lahleka vutomi.